จะไปว่าเลยตุนไล่จูUSมาดูรอเตนูป่าอามันดานจงจางฮีโคเวลตีอันนี้เป็นมานิวส์ดังปออะไรไม่อุลวานี่เฮนี่พอนตั้มตักกันรอนตาหลังโตนัดจุงยินตาลันตูร์อะไรตั้มเลมายตุนจูบาฮิอัน US ยันเองอังรัวมันนั่งอันนี้อาศิไปที่เองเตียงตักินอันวัดเจ็ดชัวเองรัลทวมเตงอันมานาเองวางินมาดูรอเราแวงหิมมันเมียเราเละอันสิไปแต่ปอจะชวกมันเล็กเราฟ้าอันอมตีเต US วัดเจ็ดด่านกงครั้งไงนมตักเตกันง่ายทะเวทุ่งดอนะกันละตาลันเหลาเตกันรอนตาลังเวเลทุ่งดอนะ US สิไปแต่เจ็ดด่านกันไงทางมาเย็นอินรินเลจานจันวารีนี่ทุ่งสังนิสมนิปรุขานเฟรนส์เละ UK สิไปแต่จวนซีเรียไลลีละมาไอซิสเตอรัลทวมดาคมนะอันมุนปุยปักขัดอันเบียให้มีจงจางหิงไอทำมาสเตอังเอโอเปอเรชั่นฮีซีเรียมุนลุนตักปัลมิราขบุยมาลำตั้งระมาในอันนี้ไอซิสเตฮิอันให้มีมุนาฮิอันเล่นหน่วยปูกัสยาม underground facility รัลทวมเล่บอม explosive ดาคมน้ำมุนอันเลติ intelligence analysis เต็นอันเชียดชัวสุมิมังชวนเบยปุยเฮียนทักตานี่เฮเบยนะฮีโถเทนักมังในอันนี้เฮตียงเฮียนันทกชัวกันนี่ยูเค Royal Air Force RAF Typhoon FGR-4 fighter jet เตอันทกชัวกะรัลทวมชัตักWave 4 guided bomb มังเงินปุกลุนักง access tunnel เตจูอันกาปนี่ France Air Force ยัน France โถเทนะRafael jet เตนอันทกชัวกะUK Voyager refueling tanker โถเทนะจวนบรัวกะโถเทนะตุยทุนนา refuel ทกินนะปุยบกันี่ ISIS เตฮีตุนนายมุนรังอันรอนเจเลตนะเฮมิเวนนะ prevention ฮีอันนี้เบอร์ UK Defense Secretary John Healey จวน ISIS เตรอนดิ้งชัวกเลตูร์ resurgence ดันนานเละอันทุอินจิรตีร์นะละตักอันวอร์ตัร์ดันนาตานาเฮเบนะฮินเดยอันนี้ทูอัศยเฮมุนฮีตัวชุงมีอันเจนโลนะมุน mountainous region อันนี้วางินมีปุยวันตางตานเหล่าทอนตัวเราเหล่าติ Ministry of Defense จวนตาลังอันนี้เบนะจูอัลโลติงเลติตาลันอันนี้เลยหน่วยปุกลุนักงเตจูอันติเชฟกันนี่นี่กลุ่มสังนิสมนิปังกลุ่มตบลำคานซีเรียสอร์การฮิอัน ISIS เบตูโคลียสนาฮิอันเทลเวอลอเรมติโตบกันนี่ปัลมิราฮีซีเรียไลลีเซ็นทรัลซีเรียอันนี้เฮมุนฮี ISIS ตันจวนมุนปอยโมเบอร์อันนี้เลโตอันนี้ปัลมิราเชเวลฮิตลังรัมเลทฮาเลร์เดซาร์ตอันนี้วางินเล่นหน่วยปุกอัตัมเลอะ ISIS เทียนแห่งปุกเทีรัลทวมดานันเละอันรวยตัวแต่บีรูปนั้นอันมังเบรนีเฮมุนฮีซีเรียโคชักเละโคทังอินซอมนะอันนี้วางินรัลทวมเละสิไปตัวรูปนั้นอันมังจันเละตัวจู่โคลียสอนเฟรนส์เละยูเคสิไปเทียนดานันตุมันนี่นิมินะอันเบนักขัดจู่อับมาจงอายินอัลโหลทิงวิวเนียร์เทียตันนี้อัชันจู่บังการบาสเตอร์บอมยูเคเฮียนปุกชุงทุกตักโคลปางายินอัจฉริยะโจโลคา Wave 4 บอมมังยินอันวัดชุดเทียดเทียปุกชุงอาคารบอมเสียมนะ IED component นัสตักอัจฉริยะติตาลันนี่ France และ UK เฮียนมุนสังเบยปุยทักชินมาเซนิมินะอันเบยนักขจวนรัลทวมและ intelligence ที่ถ่ายนารีพอร์ตเตถอคอมินอันเบียอันหลอดินผ่าเลนี่นุนาฮิอัน ISIS เตฮีขบุยทุนุนและเทดินมุนะดิ้งตอริลงมาเซเฮตียงฮิอันอันละเจนี่ฮิตแอนรันสิไปคอนโวยเตเลเปโตรลักนักมุนปุยออยล์ฟิลเตเบยทุดอันละจิงะนิมินะอันเบยอังเลนนัวยอันมุน underground base ซีเรียรัมมุนกิลคอร์เดวเดวะอันละในนัวละนี่ United Kingdom Defense Ministry จวนเฮตียงเบกนะฮีอันละชุนซอมเร่งดอนที่อันซอยISIS เตฮีอันรอนโถเละ resurgence กันพัลโตเหล่าตีนทุดชัวอันในจุยบกันนี่
ISIS te hian be an ni nu hian an thu chua an tar lan dan chuan an ralthuam da khom na hmun chia chu an phalawa ma se an hruai tu poimo hliam le thi anom lo thu an tar lang thaler bizat lama an line kul tlat don ti le crusaders tia an soi friends le UK sipai an ko dana nia hei hi chung te laka chuan phuba an lak zel tur thu in an vau zui bokani Syria chanchin buhrang sang le tlom ngai pol entirnan Syrian Observatory for Human Rights te chuan hetiang hian an tar lang thungani Palmyra mar lam tang rama khan bom apua nuwa mei khuna satak ka oma hei hian ralthuam le silai mu an kap chenem hle ti atar lang hein be na hi munkil khor ani awangin tual chung mi in le lo chia a lo ti tual chung mi mun nai bera te chuan an nem het bokani soi to angin nimina ISIS be na UK in hman Typhoon FGR-4 le friends in hman Rafael fighter jet te hi khovel tho theina chak le ralthuam la le changkang pai thaber pol an nia puk chung thuk taka te po PSG le laser guided bomb mangin fia takin an vakap theani he be na hian ISIS ten Syria lai li lama be na attack ron nei an tum na chu ati thuan oprai hle tura an ngai ani ma se thiam na thar le tho theina changkang jok manga be an ni renga wangin ISIS te hi leinuai underground lama an tom thuk tual don ti tual chung thli thlai tu te chuan an soi ani France le UK sipai te hian Syria nai ber mun ranga base an neya nimina an be na po khan heng munatang hian anin do thona te hi an thok chuak lomani UK Royal Air Force RAF te hian Cyprus clear kara an base lian tak RAF agrotiri hi an mang bera nimina Typhoon FGR-4 fighter jet te po kha hemi base atanga thok chuak hin ni agrotiri hi Mediterranean tuipui lai li deuh thoa a oma wangin Syria be na la rem chang le France chuan Jordan rama Prince Hassan Air Base H5 hi an mang bera an Rafael fighter jet te hi hemi munatang hian an thok chuak thin tho theina dang chu United Arab Emirates UAE lama an base atangin an thok chuak bok nimina an be na hi a fel fain a hlo ting em a chu heng tho theina changkang tak wang hi ni Typhoon FGR-4 UK he tho theina hi multi-role ania ralthuam chi ranga phur thei nimina be puyan thak na khan Beihway 4 laser guided bomb an panga hei hi a tho chuan nuwa tho theina tangin laser manga target kha ka reng ani awangin engma mai lovin an ka du an vakap fu theiani Voyager refueling tanker RAF agrotiri atanga Palmyra hi atlat thama wangin tho theina lian tak boruaka fuel thun thei Voyager kha an mangtel boka fighter jet te kha boruaka anom lain atui an vathunani France le UK te hian Syria rama ISIS teral thuam thuruk na mun fia taka an riat theinan thala thei drone le spy plane anin trom china bilateral strength ram pakhata sipai te chawin an ti ain rangrual sarkar pani coalition anga chet lakhian khovel ma apo ISIS kan do tlatani ti ati chiang zualani ole kan soita kang khan US in Venezuela president Maduro an beidan hi aturu hlemaya tuntruma hian hemi chungchang hi kan ngai thak chun zamanga kan ngai thak tak main he thil thleng hian dem a hlo na save hlemaya news tam taka Venezuela mi puita chuan US an thop veka Maduro an manchu an loma an lam lui mai ti lampang ringot mai an ron ta langa ma se hei hi thil khendan ani vek bik lova US flag tepon hala Maduro an man du lo na hi Times Square a po lian tham takane ania White House kota po nei ani bokani
tiang chuan an ram chunga po no war for oil ti te it's not our oil ti te US hi an dem na sat zia le an thil ti an du lo zia ta langin ram sang sanga US dem tu te an pung khom na sa em ani US in Operation Absolute Resolve kaltanga Maduro amandan le abe bom buat sai tu Freddy VLCama Caribbean tuipui vela US jet na hi Operation Southern Spear antia Nicolas Maduro man tumna ni son hlothling takhi Operation Absolute Resolve anti Venezuela huai tululul Nicolas Maduro tenu pa chu an man felta a New York thopuyan ni Maduro anupui Celia Flores le anfapa Ernesto Maduro te chu rui hlo to ruk le US beinatur ralthuam nei tum tin thu buai siam sak an ni tabokani US Attorney General Pambondi ichuan American kota ngei American rorel na an machon dona lom ati US achet ma hian Caribbean tuipui Venezuela naya US sipai sing khat sanga vel set anom manani mission possible January ni Eastern time zan lamdar somle minute somli paruka President Trump chuan he operation hi green light ape a airbase le warship som hi vela tangin Venezuela chevel boruaka thona za somnga chuang an cha chuak tangala an thona man te hi F-22 Raptor F-35 Lightning II FA-18 Super Hornet electronic warfare thona EA-18G Golar B-1 Lancer bomber in en thak na thona dang le boruaka thona fuel thuntu te an ninok mai Operation Absolute Resolve hian sipai naupang berchu kumsom ni mi ni in a uppa berero kumsom li le pakomi ani phungani US Army Waya 160 Special Operation Aviation Regiment Shore tepo telin an poi mo le sipai thabik elite unit an ni hian Delta Force sipai thami te chu Caracas khopuya an ropani he operation hian US Justice Department ami tepo antel vebok an helicopter man te chu MH-60 Black Hawk te MH-47 Chinook te light helicopter MH-6 Little Bat anti tele a variant dang AH-6 Killer Egg te ania an helicopter te hi Night Stalker ti an ni boka an mani ko nan po an mang phothin Night Stalker te hi fit zavela sanga thokin Venezuelan airspace an lu don haya US Space Command US Cyber Command le adang te anon sevele a an ni le EA-18G Growler le F-35C le adang te thokho chuan minute som ni po atin main Venezuela in ha naber air defense system S-300 VM radar signal chu an chai buai zam fel tamayani US Ops class assault ship USS Ayojima le Longdang Special Force Miza Nivel Purthei Bungrapur Long Anga Chaibol MV Ocean Trader te chu he operation tuipuya tanga lo thop tu te anni Venezuela ho in biak po na sik daldang po anti buai taveka Caracas khopuya andu nalai power supply te po an cut off mai bok zalen takin an chet heitani Venezuelan sipai te chai buainan sipai hmunpui le hmundang te chu tomahawk missile dangin an ron deng zui boka Delta Force te chuan Maduro le anupui chu harsat na em tok lovin an manta ani engtiom theinge Venezuela hian fighter chini aneya kumsang hi le paruka Sukhoi 30 MKV fighter somni pali aleya somni pakhat chu ahman tla ka ngayani F-16 fighter hi pathum vel chu an neya hriat ani boka ma se an chetat lo in biak po na lam buai vek wa ngai ani ber
an air defense system hi Russian siam vek nin achang kang ber chu S-300 VM SA-23 Gladiator ani unit ni aneya kilometer zangi somnga velaman pha ani S-300 hian 9S-32 ME guidance radar amanga he radar hian mel ma drone helicopter le adang amu alo ditekin ari chul mai thin ani he radar ri chuak tur tak hi US hian an block thiam tat mai ani he radar hi phase array radar ania achang kang vak to lo ani Venezuela sipai ta chuan an han her chak deuta a chu chuan borua ka signal nasa jok pe chuakin US sipai ta tan man alo ol leita a heta hian kan ome min lo ka pru ti na tluk deu thoni fing taken US sipai ta hian thangan kam kan ti thayang S-300 VM ni phung an hachiang lebok ti alange Venezuela hian bak M2E pathuma tanga pakwa vel S-125 isora tru empo paruk chuangan nei hei baka hian pansir le manpets le Chinese radar JY-27 le adang tepo US tona dolzorin anzor US hian Venezuelan sipai temit ati del saka an beng achut mon sak masa ani Venezuela sipai hola training nei thavak lo ti luina lak te an lo ni furnen an chi ai ngeyang heta tak hian US Navy te chuan tomahawk missile ri aya alet bial point pariat vela thok chakin an ron thlo fia zuiani he operation a hian CIA le FBI te po anin rola CIA te hian Maduro sarkar thok te chu aruka tho puin an ni kaltlang hian Maduro omna an hrechat theyani tutenge Delta Force chu US a Fort Bragg North Carolina a hmunpui an neya kumsang khajakua somsari pasaria dinani kumsang khajakua somli pakhat daya din to British sipai thabik Special Air Service SAS Bechan le Antonin Colonel Charles Beckwith chuan adinani Delta Force lut tur hian US Army Special Force Green Beret atangin an la fo thina 75 Ranger Regiment atang point an la thin selection process hian thakhat vel aw tlang pui an selection process hi a hau takrem rem hle atling chu em te chawan ni thin than chua te chuan tharuk chung training khir khan lutuk mai an paltlang le thin engdin muna po ding se tal chuak thei tura train an ni top an zir chikim le Trump adu ber oil US top mol bur ho chuan US hian Venezuela oil adu kan ti hian an hot hei fu mai ma se an pu ber hian a soi ta pung miau si soi tur vak an nei talo Trump hian US oil company tamzokin Venezuela an lu chil tur thu le oil tam tak an pam chuat tur thu a soi ani kha Russian oila in khat ram tam tak chu US oil leitura hi an tum tur thu te a soi bok Russian economy pot niama Ukraine war ti top atum na pakhat nge US economy choisan atum na jok kan hrelo oil hiram tin mamo ania US dollar hral ani in US dollar demand atisanga ahlut na ahlo theidon lawani US dollar manga khovel opzui zel na rem chang em chu oil hi ni mana Saddam Hussein chuan euro mangin Iraqi oil hral atuma Muammar Gaddafi point US dollar challenge thei turle Africa ramte khothlang rama in khatvak to lo tura mala in gold dinar poisa sia marota Saddam ale Gaddafi te top na hi kan hrevek mai chuti khop chuan US dollarin khovela ro arel lo hi andu lo US dollar poisa hi America in khovel akhwa khir theina man ro poimo em ani eng tika ma atlak niam adu ngai lowang tun maya China chuan African ram tam tak nena US dollar manga
puk aya interest diam zokin an poisa yan ngatin sum an puk tir hiawa hei hian nakina US dollar ro rel na ala challenge phave pal theiti US in hailo US dollara oil hral atam chuan US dollar ro rel na anget tul theyani US dollar nge ya oil hral tam le zual thei turin Venezuela behi atulta ani thei US Trump approval rating hi aniam zong in akalmeka asoi ang in atarif chuan anram economy atikang ri lemlo hei hi Venezuela oil mga siam that atumin alang Venezuelan opposition leader le tun naya Nobel Peace Prize dong tu le Trump pathlop Maria Corina Machado chu khovelin angai event thara zuala Maria ipo hian sarkar na siam ain pe thua soitoni Trump pero chuan Maria ihian sarkar na siam turin thop tu anai thatok lova midang te poin anza tok lo ni in asoi le tari US thunwaya Venezuela chu a omdon tari ani Venezuela rama US oil company lian ho nget taka anin bunfel nuwa in than huai hotemo huai tu thar da emo ani chavin arin khonge UNO ICC anom sikul kan kalai khan UNO chu khovel ramte hui khoma anin kara remna siam tu ani ti kan sir thin kan lo zir tel lo chu ram hausa le thil ti thei te laka chuan a cheng kol ngoi mak thin ti hi ni UNO tana tholom tho tam ber thin tu US hi UNO tan hanzil emo khwa khir angam omlo US zok hian UNO hi akhwa khir zok ani dan tur dik taka chuan international law manga Maduro hi mana rorel sakchi ani ti hi mithiam tam tak ngai dan ani hetia anchet pa hian USian Caribbean tuipuya voi som thum panga vel longan be to a mi za som panga vel anti hlumman rui lo phura rin hlel ania fin fia na ero engma aumlo tunang huna tak hian pol chakle rin tak ram hruai tu dan bo chia te khrem ngam theibik nei lo sumin ati buai lo khovelina ma mo zia alang le thin ICJ le ICC le pol dang te po UNO ang tho US ngam lo tu de uve kan ni mani rama rui lo lut tunge du bi kang ma se minun na langal mai lova fin fia na nei nuwa dan anga zela da emo ti hlum phu chu ti hlum turani ti hi mitam tak pom dana ni rui lo zuar te an thop wang nilovin mi hring ve tho nun na em han in lak sak ngal top mai kha arab thak deuh an ti ani tangkom na Venezuela ram hi azim vaklova mi hring po makta duai som ni pakwa velan cheng USin a opzui na lama buaina emo indona po la chuak zui pal theiani Maduro thop tu tam tak an la omve khiat thiam har ka ti chu tun naya khan Trump hian cryptocurrency lama dan bo chia Binance company ho tu pa changpeng zau angai dam mak khani Binance kaltlang hian rui lo zuar le mi fir fiak Hamas ho po telin sum an lo in thon kwal thina ni hei wang hian man ania midang pathum pali vel nen Trump chuan angai dam vek Trump hian cryptocurrency lam sum don na lian tak anei kha rengila in Honduras ram president Luis rui lo cocaine tol ruk lama in nam noya wanga ni kumaman le convicto John Orlan Hernandez po angai dam le mak mai Epstein file awanga amual photur venan mi pui ril ru foi koi tumin Venezuela abbe ni angai te po an oma athil ti tumle politics lam chu thu fan ni se CIA FBI Army Navy US Cyber Command le adangte tho ho dan le chevel kha a professionalin apui rem hle frima kan mu thin ang chia atakina thlengani ma se an be hi Russia ni loin Venezuela zok ani ti rengila zona omta chu lo thei lo hun lo thleng ta se China le Russia rama te hetiang hian a che thei thawangem le ti hi ni thalaka kan mu hi
Boeing EA-18G Growler hi air combat nilovin mel maradar le inbiak po na tipuay tutur liaw siam din US in Venezuela beih na trangkai takin ang mga ni